Turumuz kusur olmay yürümün Kulağına çoğuluz ey kırısın 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 Koy yoksun, koy geçin tanrıdan sizler için Nasıl koydaydılar, sizler için bana Siz için Şirktin kölesin Kölesinle bir gün kölesin Canım, canım, canım Hayat cezemiz masına Buyurun bu kardeşim cezemiz seviyor Cezemiz masına Dışarım, dışarım, dolu çağıramazsam çok Kunduzun sen gelmedin bazen çok Kaydan beni geri gel Önküründen olmadan biraz ben İyi akıl çorba, çorba tartıma, çorba tartıma, Arslan aş.
çıkarma. Aşk aklında, şehvet aklında. Aman rahmetli olsun. Temiz bilirim ben. Gelecek kadamdaştım Caylodon bugün düşüp gelebildim Kalatunu dikleverim sazan baştım Kalatunu dikleverim sazan baştım Yok kozgolmadım berbermüstüm Uğradı döküm çattı rüzgarmüstüm Körünüp kalamedim karagındı Kırnağını gütebilirim küyo taştım Kırnağını gütebilirim küyo taştım Çalını ölçü para kayran taştı Neyle baldın artık baştın Çalını ölçü para kayran Onda daha bir de takıyorum bari. Özüm var. Abi. Kral posta yapamazlar.
da sarpay belegi var eken. Gitti de. Ашкеттан. Ой! Atayının bileklerin kuda derilayın dep. Ökül atay ulan eka. Gelingizler ulecege. Kesingizler. Ökül atayının dağı kızmatı zor boldu tuğanlar bunake. Toğdoy bolğan, zoğdoy bolğan ökül atay ökülüne de bu insanlar da issa болады. Ол чақпаңыздар меймандар өкіл ата ененің нұрмат үшін өкіл ата енеге құдалар құдағилардың киіт сарпай белегі. Нұрдөлік менен гүлдана келіңіздер. Жаштар үшін дағы сый үрмат бар екен. Ол чақпаңыздар мінеке жаштарға. Жарашқан жаштар. Жарашқан жаштар, келіңіздер. Ақ қалпағыңыздар башыңыздан түспесін. Ақ жанай белек. Апалардың, аталардың белегі, ақ қалпағы, ақ жолуы башынан түспесін. Эми 2 күндөн кийин алыска круизге кетип атышат. Өкөнүн жолдо жакшы демалсын. Баары курсагы ток, кышыл чай. Меймандар ертең жүрі бүрсүгүнү. Сирматты да, ертең мағаттама долбосун сен. 2 жаш Тайландқа ес алуға барады туғандар. Құданын урматынан, құда кызыбатынан. Ақчалай берек, бұл жерде көгінен екен, көрінбөй. Берек. Рахмат. Деме, той едерінің белегі, құда менің белегені бар. Өкіл ата енеге сағауызды. Әлбетте, өкіл ата енеміздің құдаларға белегі бар екен. Қырғыздың салтынан қағылады, біріне бере сый үрмат тапшырып тоғызарған екен. Мейсақа келіңіз. Sarpay verip atқанда бекер сөйтпе қол шақырыңыздар туғандар. Өкіл атадан өкіл ененің емі мейіз ағазға айчылғы сөзіңіздағы белегі бар екен. Ақ қалпақтай биік ниетіңіздер ақ болсын. Замандаштар бізде той, көңіл ашқын көп ойланбай, күлігін жашты қорды бой.
sarpaylardı, жалпыңыздарды бұл жаққа шақырамыз. Құдалардың сарпай киіті бар. Acıvay ağalar başlagan cemaat gelip koysanızlar. Құдалардың сарпай киіті бар. Чоңыне келіңіз, тайыныңыз. Erkeğice, andazıcı gelinizler. Erkeğice, andazıcı. Kulüpayice. Çoğunuzun sarpay giyiti kut bolsun mehmanlar olacak boğuzda. Çoğunuzga jaraşı bile kaldı. Çoğu jaraştı. Giyimi özüne jaraştı. Kuruğu andan jaraştı dolları. Tayini özüge berek tapşırıp atağımız. Mamatcan ağamızda bunlardan sıyırmaz yiğit, sarpay. Acıvay ağamızda Raşayanski Kızılder yerindeki Aksakallar Güneş'in töragası Oşul adilettü insan ağamız Yaşlarga, orta muğunga, ağrı muğunga dese olat özünün kalastık sözün, tanımay sözün aytıp eldi, adilettülükü aldığa süregen öz-özün çıgan ağalarımız. Dükaka özler geliniz, Dükaka. Gel. Burulece geliniz burulece. Burulece. Biriniz sonun oldu. Siz yanışan. Siz yanışan. Bismillahirrahmanirrahim. Jöle koy sarpaylar bol boydat mehmanlar plan kaptırımızlar. Turetski, İtalya'dan gelgen var eken. Erkeğice geliniz. Erkelegince birlikte biriniz çok olacak. Kostümlerde açmayaklar. Kostümler Tursiyadan gelgen tuğanlar. Kiye turgan kostümler. Özü kostümlerde bilesleri 3 bölünüp tutkan. Jölle toygo kastay turgan. Kiye turgan. Ana sahnaga kiye turgan bolup bölünüp. Sizlerden sarpaylar sahnaga toygo kiye turganlar. Olacak boğazlar meymanlar. Bayıcı Gulipa. Gelin stopga oturtunuz.
Tursun Cenge, Kurulça Cenge gelinizler. Tursun Ece, Kurulça Ece gelinizler. Çıkara gelmez gene burça. Gelin oy. Ne güzel duruyor baltalar. Ne güzel duruyor baltalar. Gel gel. Ulan ake gelip koyunuz ulan ake. Kuan ake. Kuan aga. Kuan. Az video tartıp koyuyor. Ne güzel duruyor baltalar. Tüyürük yiyiz ya. Ögüz öldürgen baltalar beyt ağabız. Köp kızmat kılıçta okşaydı. Ha ulan kızmat. Var bolsun, жақсы күндерде қызмат қылсын. Мен чолпон жем энергиясына таң қалып отырмын да мен чарчабағанына. Allah neyse geçemem. Туған екеумізге. Меніменен 6 айдан бері сөйлешіп программаны түзетіп туғандар. Кешегі тойдың башынан аяғына, бүгін бардығына үлгірі, жанды отысы, бардан да отысы. Жарқыш. Ya çarpışla biraz böyle geleme. Ernest Zamirbek, tığını ağalar gelingizler. Gelirsin Zamirbek. Geliriz. Gelgileyin sen Zamirbek. Akılağa gelip koyunuz. Gelingizler. Yok mu? Toyda top olanı bilen, adaş ruhusu olur. Köpçülük kıymanlar. Bir adam var deyiniz. Gelingizler. Ha yeriniz geldi lan. Zamir geldi. Derdi saka. Ha Zamir gel. Zamir ağa. Zamir gel. Daha bir tırnağınız var. Tırnağa geliniz. Alıp koyunuzlar, ortadan alıp koyunuzlar, sırtlar çıkıp ettir. Geçen alanımızda caynamaz diyoruz. Biriniz caynamazdı veriniz, tesbesiyle. Ayaşlar geliniz. Çok koyatırlar. Ne demek bu? Çorpun menen meliske ama bir pata versin. Şu neme kudalar geçirestir. Şu uşunçasıyla uşunça nimet otkan afam şu patası versin. Hurmat bu şu kadar Cenab-ı şu çoğulup durgan mimandar şu baktulu yekeceştin ağaçına bak konsun, rızkı tolsun, yok şu birinci Akkalpak ikinci ağzolukları kut kılıvuşları önü özlerinin özleri bola versin. Bu Mehmet'e almada kıza var, Kuday kömüre ettiği var, çekemedik bunu. Жақсы өмірлеріне бәрәк versin, бақытлы oluşsun, денсаулықта oluşsun. Şu teresinde büyümdür, жақсы жастардан oluşlardan шығырып çayını içip, çay verip şularga, uzatsap taktırıp salsın.
Kuda bey emi bak kırmızda var mı? Puçuğu degen. Puçuğusun bir koyun evi kaba olmaysınlar. Çapak rahmat. Gelin geçelim. 10 gol menen biri çapak var. Geçat bol al. Çorpon sen sana verelim sen özün bilesin kimge uzatkanda. Ava. Kengeş menen çorpon kuda oğludur. Kengeş menen çorpon çizetler kimge vergen. Aha. Onu iki yaşlı dileğini Allah Teala versin, ömürleri uzun olsun, özlerinden ağarıp görsün, bala çakallığı olsun, dileğini Allah Teala versin. Kuda yıllar, 1000 yıllık bolgular, birbirine ömür boyu kıyvas bolgular. Şu jakşılık dileklerini Allah Teala versin. Amin Allah. Sarpayınlar kulluk olsun, rahmat tuğanlar. Yemin bana kengeştin dostlar sizler gelgiler, öçür sizler gelgiler. Nerede zalga jetmeye kaldı gelgiler. Nurlan, sen efirde kesin. Nurlan Adile okun, abizatını gereğin kesker. Adile Nurlan. Ayşenler, yeniler, cengeler, karındaşlar bardığınızda gelginizler. İkinci seriyası deydi. Gelginizler. Adila Ecemi, Adila Cenge, geliniz. Verimizler Sarpay ve defterdi verimizler. Adila Cenge geliniz. Adila Cenge, eşkeşi bu, al barıp verip koyuyoruz bu olsam. Ayrıca, öz kol kaderi de dokşaydı. Adila Cenge, şöyle dedim o. Jigitler üçün bilekler jaka sagarsın, başı büyük bolsun, Akkalpakтай büyük bolуңуздар, Alatoğday ıyık bolуңуздар. Ana şu kalpaktарды okşaştırıp jumuşka giysеңiздер dagы bolot, toyga giysеңiздер bolot. Жарашкан kalpak. Şair ve ağızga bir dal koyaslar, kızılar. Hermeye şair Bardık jakşılıktın başı ayağı bolot degen uşul. Mana şunday çaçıp toy bergen, mana şunday açılıp toy bergen insanlardan baldары bактылуу болsun. Азыр эми ушул Sarpay giyit alгандарга чоң энебиз Ağız akbataсын berdi. Anda 2 yaştagы бул жака чакыралы. Дагы? Биз бата берип коелучу анда ушул Sarpay үчүн дагы чоң атабыздан батат берип коелу. Келиңиз ала батаңызды бериңиз. Amin. Budaların şu sarpaylar özüngör yüzge çıkıp ağırdaym şu karındaşırıptın, jakşılığına katlaşıp, jakşı günlerin görüp, jakşı şeylerin içkiler. Amin. Rahmatlı orunduktan orundanızdan.
Bayram bugün toy, zamandaşlar bize toy. Böyle açtı yüreğimin boy, onun yanı arabay. Amca. Hurmatlı mehmanlar, bugünkü toyda gördüңүздөр, gerek bolsa ошол устукан тартылган жылкынын эти үчүн да кырдадык туугандар. Акыркы чыгармалар боюнча ушул сарпайлар үчүн дагы бир чыгармалар коелу. Ак калпак үчүн, ар жолук үчүн, кийин сарпайлар үчүн да коелу. Самара келчи. Өкөзбү чыгышынан. Sarpay materiallar için de adam böyle konuş. Şahsen o aytkan ekan go, çomata. Kırdağanı gelgende, kırdağını depçi. Sen burada kanı gelgende, şuraya gelgende. Tapaş geliniz. We'll be
Sarbayımızlar kuluk olsun. Kudamlarıylar. 100 yıllık programım olsun. Sizler için çok. Peki çalışmakta olsun. Çok önce elimizden Nurda öğrettiren Gülden Hanım'dan ol yerine çakırpağımızdan bata alalar. Bata algan amandığın, bata alvagan jamandığın deydi. Çoğun enerjidi. Hadice'yle geliniz. Ben sana iki günden beri koyuyorken meymanday oldu ötürüyor.
Мен да ушу мээсе кандай болуп эркек болуп жүрсөм дейм да, мындай. Эркекче жүрөт экен да. Той өт, өт. Колчабыз атыландар. Өзүмün акам. Оор адам болуш керек да, баягы шыпырыктап эле жүрөт го. Мен деле тууганда сиздерди шаштырбадым, антпедим. Эркектик сапатта сабырдуулук, оор басылуу экен туугандар. Дал ошол инсан бүгүнкү сиздерди чакырып дасторконун жайган инсан. Андыктан дагы бир жолу той элерине ыраазычылык сөз болсун, кол чаап коюңуздар. Келиңиз. Атырлуу конокторум, не дейбиз сиздерге? Ушу даамсызып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бизден кеткен мына да кемчиликтер болсо, эртең түздөйбүз. Эртең дагы ушундай канса болот, бар жогу болот. Ушу менин балам үйлөнүп атат. Ушу балама эмне кылайм, ушу улум ушу турмуш куруп атасың, ушу турмушунда кыйналбай жакшы жаша. Ушу мен көргөн баягы ушу жакшылыктардан сен ушу 2 эсе, 3 эсе жакшылыктарды көр. Ушу турмуш жолу ушу кандай даңгыр жол да. Ол даңгыр жолда ар түрдүү адамдар болот, балам. Ошол даңгыр жолдо ушу сени алдап кеткен адамдарга жолукпа да, балам. Бактылуу бол. Жүрөктөн чыккан сөз да. Ошо эскем любой адам алдап коет. Ушундай сонун киши экен да, мага жакты. Рахмат. Алема. Эличи мына азыр мына чопон эжеңе сөз бересиң го. Анан кийин сен акча кетип койчу, мына Бакай менен Атайдын тоюнда апарайын. Болду, апарам. Бакай Атайдын тоюнда Кудай буйрса, ден соолукту Кудай берсе, бардыгыбыз түгөл болсок, келем туугандар. Келиңиз айтып койгонде, туугандарыбызга сиз дагы ыраазычылык сөз. Чокпон бир таппайнан кет. Кымбаттуу биздин конокторубуз, кудаларыбыз, сиздерди ушу толкундан атам. Сиздерге чоң рахмат ушу биздин даамыбызды сызып бүгүн келип биздин төрүбүздүн ээси болуп отурганыңыздарга бүгүнкү чындап мени айтмакчы анча кемчиликтерибиз болсо көрмөмүш болуп биз жактык болуп дей берем да мен ушу биз жактык болуп анча кемчиликтер болсо көрмөмүш болуп жакшы сынашкан эмес сырдашкан кудалардан болуп ошо түбөлүктүү кудалардан болойлу дайыма бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Бизге ушундай жаркыраган Гүлдананы берип ушу бизге келин кылып берип атасыңар. Бизге келин эмес кыздай эле биздер кызыбыз бирөө эле. Дагы 3 кыз күтүп атабыз. Ушу анын бири Гүлдана келип калды, Кудай кааласа. Кудай кааласа ошо анын көз жашын төкпөй, ушуну кандай болсо жакшы түшүнүп, кызымдай көрөм деп сөз берем. Кудай кааласа. Мен сүйүндү кандай көрсөм, Гүлданамды ошондой көрүп кайнат этем деп коем. Ошо не дейм, бардыгыңыздар бар болуңуздар, ушу эки баланын дайыма жакшылыгында эле жолугуп жүрөлү. Жентек тойлор, бешик тойлордо, жентек тойлордо, анан дагы тушоо кестүү той, ушундай ушундай эң жакшы тойлордо гана кезип жүрөлү. Анан алыстан келген туугандарым,
Sizlerge çoğun rahmat. Bizden ушундай жакшылыктарыбызды дайыма тең бөлүшүп, бизге поддержка берип, ушинтип келип атасыздар. Сиздер дайыма бар болуңуздар. Дайым сиздердин үйлөрүңүздөрдө да тойлор болсун. Кубанычтарыбызды тең бөлүшүп, бизде жаман, негизи жамандыктан алыс кылып, Кудай ошол немелер жакшылыктарга кезигип жүрөсүн. Анан дагы бир жолу айтарым, ушу биздин өзүбүздүн кечеги тойдун дагы бир ыраазычылык. Кечеги тойду биз чындап мелис экөөбүз өткөрүшүбүз бир 30% болушу мүмкүн эле. Андан кийин 70% мына жердеги биздин Нурдөлөттүн Аяшатай шенелери колдоп, кече болсо керек болсо буларга бир стул дагы жеткен жок. Бутунда турушуп эртең менен 7-де келишкен боюнча көйнөктөрүн көтөрө келип, ушинтип чачтардан бери жасаганга кыздарды коюп ошол жерде бири бошой калса бири чачын жасап көзүн боеп ушинтип чуркашып аябай столду жасаган столдордун ээси ушул Аяшатай Айшенелери болчу. Сиздерге чоң таазим. Тойдун жакшы өтүшүнө сиздер дагы эң биринчи себепчи сиздер. Дайыма сиздердин дагы жакшы тойлоруңуздар дагы кызмат кылайлык. Анан бардыгыңыздар бай болуңуздар, бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Ошо анан келдиш, четтен алыстан келген келдиш, Мелистин досу, мен Аяшым келдиш. Ошо алыстан келип отурасыңар, Миша алыстан келип отурасыңар. Жаныш, ушул үй бүлөңөр менен сиздерге дагы чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп, ар бир адам эле азыр алыскы тойго бармак турсун. Укмамыш деле болуп коюшу мүмкүн эле. Сиздерге чоң рахмат. Ошо бизди сыйлап эткенсиздер, ушинтип келип балдарыбыздын тоюнда отурасыздар. Эмне дейм? Бардыңыздар ошо бардык дүйнөнүн чар тарабынан келген, акыл, күйөө балдарыбыз Рыспай, мына кайнем Рыспай болсо неме Берекө 4 баласы бар да. Менин кайынсиңдим 4 баласы. Ошолордун баары менен тойго келишип, бизди ошентип сүйүттү. Кудай кааласа. Ошо биз тугандардын да тугандын турпак алтын деген экен да. Акыл да акыл, кудаларыбыз кече кетип калышты. Ошо сиздерге да акыл, асел, мына кыз Тариел үй бүлөсү менен кыздар балдарым. Анан ошо анан не дейм, өзүмдүн бир туугандарым, жеңем, Шарапат абжем, Айнаш абжем, абжем, Чаек абжем деп коём. Сиздерге кезде Советбек жездем, Манас акам, Расул акам, Чынар абжемин жолдошу ушундай билет алып алып, кызынын печати неметпей болбой калып кайра тапшырып, ушинтип ушундай сонун киши болчу алда келейин деп билетине 7 миң күйүп алгалыптыр. Ошол ушинтип келебиз деп бедел да. Качан болсо барсак, Бишкекке барсак, немеге жеткиче самолеттин ичине салып коюп ушундай неме ушундай ынтымактуу биздин туугандарыбыз. Абжем, чоң рахмат. Бул жерде болсо мынантип өпкөлөрүнөн бери куюп берип, бир тууган болуп нагырсы эжем отурат. Абжем, Майрашжема, ушул сиздер дагы тынч аман болуңуздар, бардыгыңыздар тынч аман болуп, дайыма үй бүлөңүздөрдө жакшылык болуп, тойлор болуп, ошол тойдо биз мелис экөөбүз аябай бутубузга тийбей чуркайлы. Биз да сиздердин немеңизде бактырабыз. Бактылуу болсун. Олча апабыздар мынакей. Ден сол дилтир болду. Эми ак бата болсун жалпы тууган урукка, ушул 2 жашка чоң ата чоң энебиздин гана. Амин. Амин. Kan kudalarım kuş gelipsizler. Ağrıdayım uşu. Kuda ol kaldılar Melis menen. Ayçopon menen. Cenab kudanlar. Cengiz. Intimak bolgula. 1000 yıldır kuda olgula. Emi karında şuruk balık olduk. Kayırda olsa daha kucaktaşı uçuraşı ısık olur. Eki olan baktılı olsun, bak versin şulara. Şulardan jakşılığın görölü, şulardan toyların görölü. Amin. Geliniz, çok izin daha batası alalım.
Эми кудаларым, ошо алыстан келген, Кыргызстандан анан кийин ана Айгүл менен неме келип каяктан келдин, Ошолор Айгүлүм Садабалайым. Мен эң жакын кайнагамдын кызы, апакамдын кызы. Анан мен кайра буларга эле өзүм неме болгон үчүн ана кайнагам деле атам деп айта берем да. Ушундай сонун мен көптөрүңөрдүн баарыңардын атыңарды атагым келет. Полотту деле, Насыпханды деле, бардыгыңарды деле айта бергим келет, бирок атыңарды азыр көрүп турсам таба албай калып атпаймынбы? Садабалайымдар эми. Ушу бардыгыңардын кабыңардын оозу эми чечилейин деп калды. Чечилип деле атат. Ушу тойлор болсун. Дайыма той үстүндө болгула. Анан эми ушу красноярскийликтер менин меш менен Айчолпонуму жакшынап поддержка кылып жүргүлө, Айбеким, Катя. Садабалайын тагамбы? Кам болот? Тагам эмес. Тагам бар. Менин тагам. Тагам басында, бул менин бир тууган тагамда. Апамдын укасы. Тага Садабалайын. Келчегиң гана. Мына сулуу кыз. Бул байдан бери эмне келип мага таанышпайт. Силерге чоң рахмат. Тагам менин өзүмүн коренной тагам экен. Мен эми бүгүн таанып атам буну. Медет тагаңды көрдүңбү? Неме анабы тага атаң Жыпырымда жашайбы? Светтен проблемасы болсо ана желине жаздыртпайт. Светтин чоң болушту. Эми мен силерге эмне дейм? Чоң рахмат дейм. Силер да Кудай кааласа уул үйлөп кыз чыгарсаңар, Меш менен Айчолпон улуу болсо да кызмат кылат. Өздөрү кызмат кыла албаса Аттай, Баккай, Нурдөлөт дегендер бар. Ошолор кызмат кылат. Рахмат тагам, тажеңе рахмат. Таңарды бергиле. Мен мына сен кармап турчу. Ушу нүкүм менен Гүлданам өмүр рызкына Кудайым барака пайыз берсин. Ушу нүкүм менен Гүлдана эмнени ойлосочу, ошо колдору жетсин. Узун өмүр, чыңдыгы, ден соолук берсин. Анан кийин мага окшоп, Айчолпонго окшоп тез-тез эгизден төрөп берсин. Амин. Эң сонун, эң негизи сонун тилек болду. Меймандар дагы болсо бүгүн кызматта Бишкек тойканасы болду. Кызмат кылган биздин чоң рахмат. Оштода жүргөндөй болуп атабыз, Кыргызстанда жүргөндөй болуп атабыз. Мына мыкты камерачылар, мыкты сүрөтчүлөр, менин Акжол балам, досум Самара Сабирова, мен дагы эле баягы Каракулжанын кулуну, сиздердин уулуңуздар Кутман Султанов болдум. Мен дагы эле ошо колдон келишинче кызмат кылдым. Кемчилик келсе, кечирип коюңуздар. Анда камоочулар жакшы барса болот. Жери угуп турган эли абалты Жолболду Албаев агайдын чолпонуму. Досумдун атынан Жыпыровдун атынан. Олчайлар! Чолпонум деп ат коюп, чоң казалды баштадым. Аял заттан сенчелик, ашкан сулуу таппадым. Бир күн кетпей оюмдан, күндү сенсиз баспадым. Түшкө кирип аздырып да түнү сенсиз жатпадым. Сууңарды башкара, суудум жатпадым. Күнү күн айдай, түнүмөдүм батпадым. Бир өзүм жок күнөргөм, булут болдуң асманым. Мени көтө жүрөккө да бир өзүмдөн башканым. Бир өзүмдөн башканым, бир өзүмдөн башканым. Шириндигим өрүктүм, турмас элем жолбонум. Тумар күчүң шарапсың, турмас элем жолбонум. Той коюшуң кустардым, турмас элем жолбонум. Жакта болсоң жүрөктүм, мурдаш элем жолбонум. Кучагымда баңыртай, туйлаш элем жолбонум. Өзгөлөрдөн артыкча сыйлаш элем жолбонум. Күндө бир батырсың, ыйлаш элем жолбонум. Дайым бирге болсок, кыйлаш элем
acayip rozlar. Bir mahabat, biraz aytak elim hay, Kırnaşkandır biz çelik, kırayım ağlı begim hay. Ümit degen çirkindin, yüzünü gönder kokusu, nöbde gündür mazot şurtta mevzulunun dolusu. Aşıklıktın kurmanı, adı dayın kırmızda, süyüş göndür biz çelik, sakın bilen olmasa, saraylandır patırga, seyran sulu sen çelik, armanların hep röntürden Abdurrahman Mençelik, Abdurrahman Mençelik, Abdurrahman Mençelik. Ordu boy rızanım, boy buldu devcü gönül, oğun baydın atayı, o da mençesi gönül. Dava tapay cümlesi, danışman devcü gönül, Kartı güçlü muhtarcıdan dayı mençesi gönül. Gönlün cüvesi, düşme bilir cüvönül, cuma müdün navabı, neyse mençesi gönül. Aşık olup jet almayı, almasın hep cüvönül. Aşık geçleri ısmayla, adam mençesi gönül, adam mençesi gönül, adam mençesi gönül. Buyurun ata ile kurmaçın, akıl bıçağı bulacak şu an acayip.